Bugün bizden turu efirde Magarif hem Ministri Sugarev Khadiyulin. Surgareş biz sizden kurubuzga bişatız. Bizden turu efir Instagram hem Kontakte şilterindagi resmi terkinleri bizde bara. Hem biz şulay turdan tura şaltıratularga cevap beremiz sizin bilen. Bizning angamabizning video varianti tulusincha saytimizda o'rnashtirilacak. Tekst varianti gazetada o'rin olacak. So'rovlar bek ko'p keldi. Bugungina biz 20 so'rov qabul etdik. Umuman efir boshlangunicha qabul etilgan so'rovlar 30 dan ortiq. Shunga ko'ra mana agar biz bugun butun so'rovlarga javob berib ulgurmasak, biz va'da beramiz sizning bilan birga javoblar tulusincha gazetada o'rin olacak deb shunday. Hayırlı gün Vatan Tatarstan tanıyız sizni. İslamisiz. Bunun sıradaydı. Bu artık haber niye duramaz? Ministerisini Avrupa'nın uçurutta duramaz. Kuvatırla uçurutta. Evet. Hazır. Bulta verdiler. Alı kira aldılar. Kıvaklarımıza vermediler. Birimi kanalda var gaydı, gardım var. Şunda var bir şey bulmayın. Taktınız, apaytınız, apa isminizi aytmadınız, Halil abi. Münir apa. Rahmet şaltıratkanınızga. Şundan da bu meselelerini min kontrolü alırmın. Bizden bu yetim balalar için, siratalar için dileydiğimde kvartiri bir meselesi ol bizden buzgan yılda 2 tapkır arttırıldı. Bana bizim 600 kvartiri verildi. Emine bu yılda 636 kvartiri karalgan. Eğdeniz telefonunuzu biresiz mi bunda? Bana ağatama devam etirgen. Çünkü bu meselelerini bunda... Zaten direktör şey sektör. Aha. Ne diyoruz? Münir apa. Şolay mı? Münir apa. Sıravını yazıp aldık, sıravını biliriz, problemini biliriz, telefonunuzu aldık. Sizge beğenirken çıkarız. Surgaresh devam etamiz. Mana bizga kelgan so'rovlarning birisi bugungi uchun bek aktual so'rovlar. Hamda maktablarda sizning uyda necha kompyuter, necha notebook deb so'rashadilar. Ko'pdan tug'ilib so'radilar. Narsaga so'raylar ekanlar. Chetdan turib o'qirga ko'chirga jinolarmi? Chetdan turib o'qirga ko'shu planlashtirilmaymi? Chetdan turib o'qirga ko'shu planlashtirilmaydi. Biz mana bilganingizcha bultirisi o'quv yilida 19 martdan o'sha pandemiya boshlangandan so'ng ko'chdik distansion formaga o'qituvga. Ham biz onun ayaklarında kurduk, iskari ayaklarında kurduk. En mühimi bizden bağlar bilen şu sizin bilen söyleşken şekilde okutuşu bağlar bilen gözge göz qaraşıp söyleşip dersini alıp barığa değil. En yaxşı forma. Bu birinciden bağlarını tutalım mektep kontrolde. Ondan sonra toplandıra. Dersin qararga buluşa başlanğıç sınıflarga әтенелер işte bala bir nechikdagin kontrolsiz ide o'tirmay kompyuter ortida bizning bitinde birinchi sınıflarga qaralgan 20 minut, ikkilarga, to'rtlarga 25, qolganlarga 5 dan 30 minut ham 35 minut barlig'i o'tirga tegish kompyuterda kunlik norma bu. Bizning ko'p o'tiralar. Shunga ko'ra balaning salomatligiga ziyon keltirmas uchun ham umuman mektep o'qituvchilarına şolay ziyon bo'lmasin uchun, qatlavlantirmas uchun biz distansion forma o'qituvga ko'chirga jiyinlaymiz. Bu tegi nechiganda kompyuterlar so'rashalar edi. Necha notebook, necha kompyuter bor deb. Belki yardım etuvchilar bardir. Bizning sotsial partnerlar bor, uyushmalar bor, ijtimoiy uyushmalar. Ularning yardım etuvchilari kelaturgandir. Shuning uchun so'raltirgandir. Bulay distansion. Bizda shulay deb yurib qo'ygan, ana yardım etuvchilar bordir. Yo'q, shiga yurak. Bulay anday narsa yo'q. Hayırlı gün tanıyız sizni. Men Gaydinodayım. Aya. Qachon bola maktabda yurtida? Bizim bu so'rov bilan shunday tabiiy ko'p maktab butuni yo'q. Aya. Anlaşıldı. Distalagan atemiz. Kerak maktab. Anladım. Bu yıl kerak. Bu yıl bo'lmaydi, bunda bu yıl olaygatsa bitirib qo'ya olmaylar endi maktabni, chunki maktab uzr, o program maktablarga tegish, anlaysizmi? Bu problemani bilamiz. Anda bizning zo'r maktab kerak. Yurtlar ko'p salına. Bağlar Qozon maktablarına yürüyler. Çünkü to'xtalishlarda yürürge kerak. Biz bu problemani bilamiz. Shunga ko'ra bizning prezident tarafından hazır bu maktabga proyekt ishlari bo'yicha yuklama qo'shildi, berildi. Поручение deb aytmaydi. Shunga ko'ra bu ish bilan shug'ullanamiz. Mana maktab bo'lajak.
Koşan et bulmayım koşan. Менә әле бит проектлар эшләнеп бетмәгән, программага кертелмәгән. Әгәр дә мин әйтәм икән 1 сентябрь 21 елда бу ялган була, бу дөрес булмый. Шуңа күрә быелгы уку елына булмаса да, икенче уку елларына өметләнәбез. Балалар var koyda yürüyorlar. Аңлыйсызмы, менә бит Mektep olmaganda. Yok, мәктәпсез бит өйдә утырмыйлар. Аңлыйбыз без, чөнки йортлар төзелә, микрорайон бик зур, мәктәп салмагандар. Менә монда инде сораулар бик күп. Монда сораулар безгә генә түгел, сораулар җитәрлек. Ни өчен менә йортлар салалар, мәктәп салынмаган, проекты ничек аның бар бит инде төзелеш проектлары. Аннан соң бу микрорайонда төзиләр, мәктәп белән бакчаларны һәм башка социаль объектларны кертмәгәннәр, нишәп алай эшләгәннәр, сораулар җитәрлек. Шуңа күрә мәктәп булыр. Siz tagında tulu cevapını bizning gazetamızdan okudunuz. Rahmet şaltıratığınız için. Bizning gazetamiz bit endi milliy temaga aniq e'tibor beradi. Ham shunga da beyli ravishda albatta bizning o'quvchilarimiz da shun milliy o'quvchilar, ular bizga bu o'yindan bit ko'p so'rovlar jiberdilar. Mana biz ularni bir blokka to'pladik. Ular bit ko'p. Bir ikisine gene to'xtalib o'tamiz. Tatar tilinden bıdığı bergen o'quvchiga isteme 10-15 bal yasagız işmasa bir itergish bo'lar edi deb yozadi Firdavs Galiyeva. Boshqirdistonda kebek tatar tilinden bıdığı beruvchilarga, olimpiada jenguvchilarına isteme ballar bo'larmi? Nega tatar tilida öğretuvchi logopedlar yo'q? Nega tatarcha isteme bilim maktab yo'q? Deb yozadi Milavsha Sharafetdinova. Biz boshqirt ota-onalari bilan ilmtada turamiz. Ularda bu yil boshqirt tili bo'yicha olimpiada qatnashgan bolaga Boshqirdiston yuqori o'quv yurtlarına kirganda isteme ballar berilacak. Bu bizde de qaralmaymi? Mana shunday so'rovlar. Bu olimpiadalarda jenguvchilar uchun va ondan so'ng birdan davlat imtihoni tatar tilida berilgan bolalar uchun bizning birdan davlat imtihoni 11 sinflarda rus tilida beriladi. Anlaşıla. Bu so'z olib baralar 9 sinf bo'yicha. O'zi aytganda tip maktabni bitirganda ham albatta tatar tilinden imtihon saylab olib shuni berganlar uchun deb aytib anglayman. Tatar tilida, adabiyotdan tatar tilida. Biz bu meseleni ko'tardik. Ani bizning Tatar kongressida, Ma'arif ministrligida bu tatar tilini saqlov, yoqlov ham o'ttiruv bo'yicha prezidentimiz tomonidan chiqqan ukaz negizinde aning raisi Marat Gotovich bilasiz Ahmetov. Aning da o'tinishi ham, aning da tilagi bik zo'r. Mana bu aybirlar boshida qaralab biz rektorlar sovetine topshirdik. Bu meselelerni hali oxiriga hali kelib bitmagan, chunki vaqt bor. Bizda huquqlimiz ningdir istiqbol bersalar, tatar tili bo'yicha imtihonlarning berilish sonini orttirsak, ham o'qirga kirganda azroq stimul bo'ladi, motivatsiya bo'ladi deb aytdik. Biz buni huquqlimiz. Lekin hali qaror oxirida Lekin sag'adromatlarga har bir yuqori o'quv yurti o'zi qaror qabul etgan. Aytırga kerak. Olimpiada bo'yicha da, mana bu jenguvchilar bo'yicha da bulay da endi bizning o'quvchining portfoliosi negizida kimdir 5 ball beradi, kimdir 3 ball istay, kimdir mana 10 ballga intila shuning bo'yicha so'z olib boriladi. Men o'ylayman, yil oxirida hatto minchikda bo'lsa baribir stimullashtiriv usullari kelib chiqadi. İsənmisiz Tatar universitetdə qoşan açılır ekan. Mənə aşağıdan sorular bugün bizə kindizdə kildi. Tatarca bilim alğandan soň yuqarı bilimni tatar tilində davam etmə mümkünlüyü nə dərəcədə qoralğan Tatarstanda deb sorular. Bizning bit mana bu so'rovni beradilar. Bizning bit hozirgi vaqtda Qozon Federal Universiteti bazasida Abdulla Toy ismidagi mana shu ayttirga kerak endi institut ochildi. Anda bizning bugungi kunda 300 dan ortiq 400 ga yaqin student o'zgarib turadi. 370 ta bo'lgan keyin turli yo'nalishlar bo'yicha shu polilingval ham bilingval aytganda kelajakda o'qituv uchun deb azirlanib turgan o'qituvchilar azirlaylar. Ham bu birinchi odim. Ama bizning prezidentimiz biri finans chiqimlari. Xayrli kun vatanım Tatarstan. Xayrli kun. Tanıyırız sizni. Ben yaşım bir sınavım var idi. 2 student bolam, şunun birisi Moskvada o'qiydi, birisi Qozonda o'qiydi. Stipendiyalar ayırması bek zo'r. İkisi de yaxshi o'quvchilar. Yo'qda mana Moskva studentlarini bitirgan uchun yo'l o'xshatib qo'ydilar. Qozonda studentlar uchun ishsizroq daraja hatto proyeznoylarda yo'q, shahar ishida yuradi. Mana bu nelikdan shulay, buni biraz nishlik o'zgartib bo'lamiz. Elbette bu bir zor
Problema шығым сұрый тұрған проблема, çünkü mine bu studentlarının yolda yürülerin kompensasiya беру meselesini onun her yukarı oku yurtu üzeri karar kabul ete. Çünkü bunun boyunca bir indi federal zakonda yok. Mine Moskovdan Qozonga qaytuvchi boshqa regionlarga qaytini shulayq Moskva o'zi qabul etgandir deb aytasim kerak. Tege siltama yasab buna shulay bo'lirga tegish, shu zakon negizinde degan aybirlar yo'q. Shunga Nikolay deb so'raysiz, albatta bir shilasiz, birisine var, ikincisine yok. Bu so'rovga mening javobim albatta tug'ilda tug'il, ochiqda tug'il ham bo'ladi olmish, chunki u bizning zakonlarga negizlanib, anday постановление chiqara turgan tug'il, chiqarmagan постановлениеga aytib bo'lmaydi, chiqaramiz, ishlaymiz, bildiramiz deb. Shunga ko'ra sizni so'rovni oldik, telefoningizni ko'ramiz, javobni tug'ilroq beramiz yangidan. İlsur Efendi, siz şahsen o'zingiz addiy bo'larak kelajakda tatar tilini o'stirish uchun choralardan qanoatmi? Shulay 200 million byudjet aqchasini bo'laklarga sarf etib, tatar tili ko'pmaga olg'a ketar deb farazlay olasiz. Ayonish qalga tushirilgan tatar tilini o'rgatuvil bugungi holda tutush uchun jing sızg'anib maktablarda bolalar bilan ishlash o'rnida konkurslar, bayramlar o'zida bolalarning tatar tilini qarashini o'zgartira olabizmi? Remir Salimgarayev, Qozon. Anlıyorsunuz, tatar tilini saklamak için bütün şaralarının kompleks ravişte alıp bardığı gerek, işlevi gerek. Bunda en birinci şartta sıra var bir etiyeni olarak deyip, aileden kile. Eğer de ailede bağlar bilen tatar tilinde sileşip, ana bulgan muhabbetini, ana bulgan münasebetini, ihtiramını, ihtibarını yönelsen, bunda her ailede tuğan tilde sileşu bulaşak da devam da iteşek hem anın için yollarla gerek değil. Nasıl bir? Mektepke kilgenden soň, bakşaga kilgenden soň, o sıralarını biz bek köp işitebis, o pretenziyalarını biz köp görебis. Mene menim tatarşa tili açıldı, yaxşı biledir, bakşaga bardı da unuttu deyip. Nişep ola ekensin o, nişep unutalarsan, anı bit bakşada bir kim deyindi mecbur etip Rusça söyleşirge eğitmeyi. Türlü bağlar bardır indi, manın bilen de kileşirge bula. Türlü türkümlerge kireler. Tatar türkümleri bulmagan sadik bakşalarda Rus türkümüne bireler tizrek kırı için, balanı kaldırı için uğrun izleyler. Alar da var. Bunda büyük küp faktörler. Lekin şuna karamastan bari bir tege bakşanı mektepligine gayiple kaldırardı bul. İde söyleşirge gerek. Ondan sonra mektep bitul ide bulgan terbiyeni elektrip alıp şu an yerden ituşigine. Nasıl bir? İkinci 200 milyon deyip eyteler. Eğer de bitinde cihazlar için verilmese, eğer de interaktif tahtalar zamanşa bulmasa, ondan sonra balaga kızıksındır çaraları bulmasa, audio, video başkaları bulmasa, tağın eğitirleriydi. Bir eyveri yok. Şuna göre bakçağa girmiyorlar tatar bakçalarına, tatar gimnazine barmılar, çünkü Ruslarının da yaxşırak deyip eğitirler. Balay işlesen de gayip, tigre işlesen gayip. Bu 200 milyon bulsun oğlum, milyar bulsa da jik gerek o bizge. Biz ona hukukluyuz gına, rahmet prezidentimizge, rahmet hükümetke, hem anın bilen şüghüllengen kişilerge. Mınsı ikinci fikir deyip emindi. Emine jırlar, festivaller, konkurslar aları da gerek, lekin şama olarga deyir. Eğer de bala mektepke girip okumayşa, tüm fenlerde okumayşa, gil, jır biyu bilen oturayken, ulu vakitte o bilimsiz kalırgan kin. Eğer de gel şu bilimge gene kirip gitip, gel şu reyting deyip, sifir deyip, gel başını ko'tarmayşa, okumayşa, bir mingide katnaşmasa, söyleşmese, jırın bilmese, tatarının muhitinde terbiyelenmese, muzikasını işitmese, muziğa barmasa, tiyatrını kurmasa, hemen türlü festivaller katnaşmasa, yanadan ul bir kitik bula. Şuna göre bitinimizde, ben şuna başta ettim, kompleks gerek. Avul bar, biz o'zimizning ishlab yetkirmagan aybirlarimizni bek yaxshi bilamiz. Biz bir qo'shinda aytmaymiz, bizda butunisi ideal aybat. Mana mening maqsadim bit atinalarga toshlanib olarni g'ayiblash değil. Biz baribizda g'ayibli bu situatsiyada. Chunki bizning o'zimizning milliy o'z anamizni o'stirishga kerak. Bizga söylashirga kerak, bizga aytirga kerak, bizga butunlay birga ishlarga kerak. Biz bir-birimizni g'ayiblovdan bir ningki foyda yo'q. Hem biz o'pqinga tushmaymiz. Biz o'sib da ketolmaymiz. O'pqinga tushib, mana shu o'rtalikda qaynab turamiz. Mana shu o'rtalikdan chiqish uchun bizga kerak niqli odamlar bilan ishlarga. Ama maktab bitinde ishlatsin maktab, ishlatirga tegish ularni. Chunki yegasi ruscha deb aytamiz, boshqasi ruscha deymiz. O'zlari
kitap satıp alıp bizning men bütün kişi gayipman mana bilasiz sizin qarashim gayiplik deb aytib ko'rmangiz bu bek durust bo'lmasaydi kitap satıp alıp o'qimasam gazet jurnal chiqqan gazet jurnallarni basılıp yazılıp endi подпискага аларны алмасам аларны o'qimasam gir shusha mana men bunda qo'ydim mana shusha telefonga qanig'ib o'tirsam mana shunda narsa bor ekan yangiliklar deb endi mana men shuni ko'ram menga gazetni o'qigan ishim bundan tez keladi bundan butun narsa tez keladi bundan yaxshisi da keladi nashari da keladi ko'proq nashari mana shu telefonga qanig'ib shunga o'tirgan orqasida bizning kimdir o'ramga chiqa gazet o'qiysi o'ramga chiqqancha mana shuni bilan bo'lsa bunday emotsiya deb o'ylamag'iz bunday emotsiya butun kishining bor lekin uni tiya bilirga kerak mana shunga ko'ra vaqtida tiyam telefonimni hozir endi undan отказ berib bo'lmay gazetda jurnalda kerak kompleksda Uramga шығу дегеннен аңа кагылышлы да бер сорау килде безгә. Мәктәпләрдә политинформация дәресләрен кире кайтару турында сүз бара. Дөрес аңлаган булсам, балалар белән шул исәптән сәясәт һәм митинглар турында да сөйләшергә тиеш булачаклар. Моның максаты аңлашыла, ләкин бу конституциягә каршы килмиме? Безнең укучыбыз менә шундый сорау җибәргән. Безнең политинформация дип мин аны хәзер элекке шикелле әйтмәс идем. Менә элекке концертлар алдыннан халык алдына чыгып, клубта bizning o'qituvchilar endi gel alar massa bilan ishlash uchun agit propaganda olib boralari. Oktyabr revolyutsiyasini aytayım endi xotin qizlar kunini yaysanda boshqa bayramlarda 1-may bayramining ahamiyatini söylelari. Ham bu big yaxshi edi. Xalq tinglab o'tiradi. Konsertga kelib, tinglab o'tirib, bilmaganida, eshitmaganida eshityapti. Men bir nasharligini ko'rmayman. Xayrli kun, tanlaymiz sizni. Allo, ishlarmisiz? İstemsiz. Yusuf efendi, benim shunday so'rov bor edi. Aynan siz Bekdurus aytdingiz, bu Alsu Anamova sizga shaltiratdi. Shundan da ida to'tarcha so'zlashirga kerak, gazet jurnallar yozdirishga kerak. Biz masalan ida to'tarcha so'zlashamiz. Aynan xonalarim bilan gazet jurnallarda yozdiramiz. Savolat ko'pira yolqin. Lekin mana bütün ayber Rusya bo'lganga ko'ra maktabda bütün darslar Rusya, oralashalar o'zaro Rusya. Mening ular ikkisida ikki qoidalarda birisi sakitga yuriy, birisi maktabga o'zaro tutunalar Rusya so'zlashirgan. Men ularga har vaqtda da isasi yasab turam. Aytasiz to'tasha so'zlashiriz, modernlarsa uruslar yig'ilgan mahallada. Mana shunga ko'ra narsa aytasiz bilan maktabning da ahamiyati juda zo'r. Hamma totar maktablarında yoki totar klasslarında gina bo'lsa da bir necha gumanitar fanni gina bo'lsa da totarsha o'qituv kuzatilarmi kelajakda. Mana men o'zim 90-2000 yillarda o'sgan bola aynan maktablarda. Biz u baribir zo'r ahamiyat uni mana shu totarsha aralashuv uchun. Anlaşıldı. Rahmet Alsu Hanım. Rahmet. Şundan da sizin fikir bek durust. Mektepte ilişki var. Mektepte özünün vazifalarından geçmeyi kişilerge tiyiş değil. Onların üstkerige tiyiş. Onun misisi şu, terbiye, bilim biru. Ama siz aytasiz fenlerini Tatarcha okutu deyip. Bizning bir Tatar gimnaziyaları, bizning mana hozirgi kunda 39 Tatar mektep ham gimnaziya bir Qozondagina bor. Respublikada bu 59. Ularda bit masalan geografiyani, tarixni, muzika darslarini, boshqa fanlarni, umuman kerak matematikani, fizikani Tatarcha o'qitmag'iz degan birgina kishida yo'q. Bizning ko'p maktab yetakchilari aytganilar fizika, matematika, ximiyani tugal fanlarni Ruscha o'qitib, alayib surlar shunga Ruscha o'qitamiz deb aytadilar. Biz amada qarshi tugul, chunki nechik deb aytaymi endi agarda qarshi bo'lib o'tirsam, butunlay ko'chib boshqa maktabga ko'chirgan mumkin. Rus maktabida menda bolalar kelmay, undan so'ng butunlay yopilib ketirgan mumkin. Ammo gumanitar fanlar Tatarcha o'qitirga bir kimda qarshi tugul. Albatta o'qitirga kerak. İdada söylashirga kerak. Men sizni huquqlab aytaman, chunki mana siz aytasiz, qaytqash Ruscha söylashiradi. Tatarcha söylashtiradi, Tatarcha muzikani qo'yingizda, shu tatar mungi ostida siz bilan Tatarcha söylashsinlar. Albatta qatlovli problema. Hozir mana bir kimda onun bir kimda da retsep yo'q. Mana bo'lay bo'larga tegishli. Bir kimda da retsep yo'q. Chunki kimdir qayta Tatarcha söylashadi, kimdir Ruscha söylashadi. Shin tatar ovullarida mana men uchrashganda
Бакчадан капка төбендә утыралар, бөтенесе русча сөйләшәләр. Чөнки бала тыныч кына утырсын дип, 3 яшьлек ыршык башлы хәтле балага бирәләр телефонны алып, куялар комачауламасын. Әнә шуңа куанып утыра шул телефонга, әлбәттә бөтен русча. Безнең бит сәгатьләр, тәүлек буенча шу Шаян телеканалы бар. Нинди генә анда мультфильмнар бар. Без ачып карыйбыз үзебез. Анда рәхәтләнеп карарга була. Татар ТНВ планета тәүлек буенча эшләп тора. Шуңа күрә монда әлбәттә сезнең борчылып шалтыратуыгызга мин бик шат. Без бергә эшләргә тиеш. Рәхмәт. Мондый позиция торган ханымнар күбрәк булса, менә сез үзегезнең иптәшләрегезне дә икенче яртыгызны да әйтим инде, шушыңа күндерергә тиеш. Алар да шөгыльләнсеннәр. Балаларны бүлмәләргә ябып, һәр кеше үз эше белән генә шөгыльләнсә, менә алар кирәк китәләр, шул кирәкмәгән юлга. Рәхмәт. Алсу ханым, рәхмәт фикерегез өчен. Минем de bağlar Tatarca сөйләшер арзы әлбәттә шулай. Мин мәсәлән малайымны быел 149 лицейга 1 класска кертәсе киләме. Бу Татар лицее санала. Менә гарантия бармы? Менә аның 1 класста, 2 класста берничә дәрес булса да татарча укытырлар дигән. Гарантия бар. 149 лицей, Татар лицее. Шишмәле урамында урнашкан. Безнең анда күптәнге эшләүче Фирдәүс Габдулнуров дигән бик тәҗрибәле директор. Аның чын мәгънәсендә милли рухлы директор. Менә шундыйлар күбрәк булсын иде әле. Һәм анда 1 сыйныфта әгәр дә 5 җыела икән, димәк аның әтинеләр теләге буенча өчесендә татарча гына, икесендә татарчалы, русчалы, берсендә катнаш гаиләләр өчен беренче этапта бәлки русча кирип китергә. Чөнки әгәр дә ире татар булып, хатыны башка милләттән булса, татарча аңламакча бала көне буе утырса, кайтып проблема ясаса, ул мин 100% гарантия бирәм, иренә әйтә барыбер эшли, баланы икенче мәктәпкә күчерәләр. Менә шулай булмасын өчен без эшлибез инде шундый. Төрле класслар ачыла. Һәм укыту мөмкин. Мин яңадан бер сынармын 149 лицей, анда андый проблема булырга тиеш түгел. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Алсу ханым. Сау булыгыз. Тагын бер кулланучыбыздан килгән сорау, тагын бер зур теләк. Мәктәпләрдә ничек кәрәзле телефоннарны тоярга икән? Галлямова дигән. Мәктәпләрдәге кәрәзле телефоннарны тыю ул әлбәттә катлаулы проблема. Катлаулы проблема. Ничек дип әйтәм? Менә былтыр 19 елда безнең чыкты Россия мәгариф министрлыгының рекомендациялары, шундый хат дип әйтим. Кәрәзле телефоннарны вакытында кулланмаска. Моның өчен бит беренчедән урын булырга тиеш, бөтен телефонны җыеп алып, ябып куярга, һәм әгәр дә шуннан югалса, кем аңа җавап бирә? Беренче сорау. Аны бит кәрәзле телефон саклаучы кеше куеп булмаянда, гардеробчысы әйтим инде, шишендерүче, вахтер, алар былай да инде бөтен баланы кертеп, кабул итеп, җавап биреп утыручы кешеләр, алар аның мөмкинлеге юк. Шуңа күрә сыйныфта, шкафта, бер ящикта әйтегендә телефоннан җыеп куялар, тавышсыз режимга куялар да шунда тора. Бу бит укытучыдан тора, бу мәктәп җитәкчесеннән тора. Әгәр дә син дәрескә кирип, дәрес вакытында менә шулай укытучы аңлата, ә син инде һаман телефонда уйнап утырасың, бу димәк ваемсызлык дигән сүз. Укытучы, әгәр дә укытучы шундый авторитетлы, безнең бөтенесе шулай булырга тиеш. Укытучылар аларның күзенә карап торалар, анда телефонга түгел. Әгәр дә син күз белән генә идарә итә укытучы, һәрбер кешегә замечание ясап утырга, шелтә белдереп утырга вакыты юк, чөнки ул аннан соң бүленә бит инде. Дәресендә аңлатасы. Дәресендә аңлатасы бар. Әлбәттә укытучыларның үзләренә телефоннар менә бит монда юк, мин телефонны алып куйдым. Миндә дә юк. Телефоннары булырга тиеш түгел өстәл өстендә. Дәрес аңлатканда кырыйга карап, кем шалтырата икән, нәрсә әйтергә икән, урамга чыгып китеп, коридорга чыгып китеп, бүленеп булырга тиеш түгел. Һәр нәрсә дә тәртип булырга тиеш. Иң яхшы тәрбия үрнәк. Үрнәк, менә шул. Чит телләр буенча да сораубыз бар. Ни өчен сайлау мөмкинлеге калдырмыйча икенче чит тел кертелде? Һәм икенче сораубыз, мәктәпләрдә безнең белән килештереп тә тормыйча икенче чит тел сайлап укыта башладылар. Күп җирдә татар теле әдәбияты 3 сәгать, 2 сәгатькә калдырылды. Нигә безгә һаман төрек телен өйрәнү мөмкинлеге тудыру өстендә эш алып бармыйсыз? Без бит төрки халыклар, нигә чит телләрне генә өйрәнергә тиеш? Менә аңлыйсызмы? Менә әтиәниләрнең сорауларына бер җавабым бар минем. Менә нишләп алып бармыйсыз дип әйтәләр инде, нишләп кертмисез дип әйтәләр.
Менә Россия Федерациясында кабул ителгән мәгариф турындагы закон кануннар нигезендә, ул безнең 29 декабрь 2012 елда кабул ителгән шул закон, ул гел үзгәреп тора, аңа үзгәрешләр кертеп торалар. Анда мәктәпнең үзенең вазифасы, аның ничек дип әйтим инде, бурычлары һәм вәкаләтләре, муниципаль оешмаларның органнарының, мәгариф министрлыгының вәкаләтләре. Чөнки әгәр дә біз хат белән, рекомендация формасында, боерык формасында җибәрәбез икән, гарәп телен кертегез, әрмән телен кертегез, гади эшеңне, үрнәк эшеңне әйткәндә, башка телне кертегез, испан телен кертегез дип, бу бик зур ялгыш безнең тарафтан. Безнең күзәтеп карап торучы оешмалар, прокуратура һәм башка оешмалар, алар чыннан да без әгәр дә шушындый кимчелеккә барабыз икән, бу законны бозу, закон бозуга тиеш түгел без. Бары тик уку планын, мәктәп җитәкчелеге, әлбәттә, мин искәртеп әйтәм, укытучылар, балалар, әти-әниләр белән берлектә икенче телне кертүне, беренче телне кертүне гариза формасында. Туган тел, ансы бер нинди проблема булырга тиеш түгел. Икенче телне кертүне балаларның бүтән менә шушы мәгариф системасында эшләүче бүтән кешенең дип әйтим инде фикерләрен исәпкә алып кабул итәргә тиешләр. Ни өчен гарәп теле кертелмәгән? Гарәп теле безнең федераль дәүләт билем стандартларында юк. Ни эшләп испан теле кертелгән? Ансы да әйтергә кирәк, ул уку пособиеләре генә бар. Мин әйтәм, кайсы мәктәптә кертелгәннәр, ничек кертелгәннәр, мисында теге бозу түгел. Ә менә түрк теле буенча рәхим итегез, кертегез. Гомумән әйтергә кирәк, без әле икенче телне мәҗбүри кертүне мәҗбүри итеп куймадык. Чөнки ул безнең федераль дәүләт стандартларында каралган проектта. Аның буенча хатлар килде. Хәзер ул яңадан үзгәрешләр кергә тора. Бер көндә бүгенге көндә менә катгый рәвештә әйдәгез сезнең 5нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка хәтле икенче тел булырга тиеш дигән әйбергә без бик артык ничек дип әйтим инде йогынты да ясамыйбыз, таләп тә итмибез. Шулай гомумән төрек телен мәҗбүри кертү турында да сүз бармы? Юк. Өлкән классларда 5 көнлек уку атнасы кертергә җыенмыйлармы? Лилия, Казан. Өлкән классларда 5 көнлек уку атнасы кертергә җыенмыйбыз. Яңадан бер тапкыр әйтәм, бу шул ук мәктәпнең вәкаләте. Менә әти-әниләр, тыңлап торган кешеләр законны теге ничек дип әйтим инде, гаеп эзләргә теләгән кешеләр була бит бөтен җирдә. Алар әйтергә мөмкиннәр, алайса сез нәрсә белән шөгыльләнәсез дип. Безнең шөгыльләнүебез бик күп, чөнки алар бик катлаулы һәм без бергә эшлибез. Ләкин менә язып приказ белән, боерык белән 5 көнгә күчегез дигән карарлар бездән китә алмый. Ул бик зур бозу. Әгәр дә югары сыйныфлар күчә башлыйлар икән, безнең бит гимназиялар бар. Безнең бар фәннәрне өйрәнүче мәктәпләр. Безнең бар профильле класслы мәктәпләр җитәрлек. Алар бит һәр бала үзенең теләгеннән чыгып, үзенең талантына нигезләнеп, үзенең мөмкинлегеннән чыгып, үзе өчен хәзерге вакытта да, аннан соң тормышта да әйтик инде образовательный дип әйтим инде, менә шушы мәгариф траекториясын төзергә тиеш. Менә мин кая барам, кем булам, нишлим, кайчан һәм нәрсә. Шуңа күрә менә аларны исәпкә алып эшли башлаганда 5 көнгә генә калдырсаң, алар ничек өлгерәләр соң? Безнең 38 сәгать, 37 сәгать, 36, димәк, башлангычларда анда 23 сәгать, 25 сәгать. Башлангыч классларда, сыйныфларда бик катлаулы әле. Беренче сыйныфлар безнең 5 көнлектә аңлашыла. Ә менә 2, 3, 4ләр алар шулай мәктәп хәл итә. Беренчедән сорыйлар, бала белән була алмыйбыз дип. Бала белән була алмаган әти-әниләрне без яхшы беләбез. Әйтергә кирәк, алар белән без шулай ук сөйләшү эшләре алып барабыз инде. Аларга кайбер әти-әниләргә шимбә көнне баланы озатмыйча мәктәпкә өйдә генә булып йоклап калырга кирәк, андыйлар да булгалай. Чөнки бакчага итергә түгел шимбә көнне, ә монда авыр Истәмә көне. Истәмә ял көне. Кайбер гаиләләрдә балага игътибар юк. Игътибар булмаган гаиләләргә 5 көнлеккә күчсәк, ул гаиләләр игътибарсыз, алар ашаусыз кала. Ә мәктәптә тукландырабыз. Бигрәк тә хәзерге вакытта безнең илебезнең президентыбызның карары нигезендә 53 сумда 41 тиенгә көн сайын туклану каралган. Җылы кайнар аш, ите, чәе, бөтенесе бар. Ә бала аш кала. Андый гаиләләрдә бар бит инде.
Менә шуларны исәпкә алып, монда укытучылар мәнфәгатендә исәпкә алырга кирәк. Нагрузка кимәгәннән соң, димәк, аларның да нагрузкалары кимей. Ул нәрсәгә менәсе йогынты ясый хезмәт хакына. Аннан соң балаларның сәламәтлеген искә алырга кирәк. Чөнки әйтәләр, без бу дәресләрне, шимбә көн керәсе дәресләрне әйдәгез бүтән көнгә күчерәбез дип. Ярамый. Ниләр Санпин нормалары буенча безнең 4 көнлек кенә булырга, 4 сәгать кенә каралган дәрес. Birinci yartı yıllıkta 35 minut, ikinci yartı yıllıkta 45 minuttan artık olarak değiş түгел. Hem şu taleplerge turı getirip bir güne gün atnağa 5 günlük koyuğa bola dersine. Ama da 2 gün bulanmasın özgertsen 5 gün, 5 saatlik, 5 dersi gün. Bala arayı. Bala turunda selamet turuna olarak gerek. 10 bile 11, 5'ten 9. sınıflar turunda biz bir söz alıp barmayız, hukuklamayız da. O aşıktan eşeğe aytırga gerek. Bu bit, bizim Үзебезнең милләттән булган кешеләр сорыйлар. Әгәр дә шуны без хупласак, телебезне киметүгә дә китергә мөмкин. Иң куркынычы да безнең өчен шул. Менә уйларга кирәк, без барысын да уйлыйбыз. Хәерле көн, ватаным Татарстан. Мөмкин бирегез Исур Гарәш тыңлыйсызмы? Logopedlar bo'yicha stol bor eganda bizning jamiyatda tajribaga biz yomg'irlar da buni tatar tilida ishlovchi logopedlar yo'q bizning. Ular etilganmaydi. Ham etilganlar rus tilida etilganda bolaning tilini ruscha o'sha qayerlik deb bolaning tilini ruscha o'shalar. Tatar maktablarida ko'pisida logopedlar yo'q. Исемегез кем була? Кайдан шалтыратасыз? İhtiya Ahmet Galiyev Tatarstan Atana Türkmen koordinatörü. Bizge ne atanalardan bu sorular bekleşken burayı. Anladım. Şundan da logoped defektologlar meseleleri alar jingil sorular түгел. Alar bizning massa ko'lam bütün maktablarda da yo'q. Birinchidan bizning 53 davlat maktablari bor. Alarda albatta mana bu bilgichlar bor. Bizning davlat maktablari 53 bu bizning salomatligi cheklangan bolalar uchun ochilgan maktablar. Birdan bir subyekt deb aytishga kerak bizning subyekt Tatariston Respublikasi. Ko'p yerda ular yopildi, hammalar ko'chirildi. Umumiy maktablarga ko'chirildi. Bizda u bolalar uchun maktablar ham internetda saqlanib qolindi. Biz uni huquqlimiz ham albatta bu bizda bor. Ammo bolalar bog'chalarindagi logopedlar uchun tatar guruh turkumlarida tatarcha bo'lirga tegish. Tag'in bu aytasim kerak, tag'in mana shu yerlikda ishlovchi bolalar bog'chalari yetakchilarining tub bo'lishi bu. Kadrlar bilan ta'min etu. Bir kimdə bit mənə aytmay, ayırım bit alarını oxutu degan söz түгел. Ayırım. Bütün nərsəni ayırıb bitirib bulmayı bit. Məsələn, logopedlər hazırlayırlar. Kirələr yollama bilan şul oxuyuqlarına, oxub çıxalar, qaytalar. Alar bit tilini yo'qoltirgan deyish түгел, o'zimizning millatdan bo'lgan tilni egasi. Odatmen aytsalar, o'qib chiqqan logopedlar bizga debeyda o'qitganda rus tilida o'shaga kerak tilni deb aytib o'qitsalar, ham bizning asboblar yo'q deydi. Mana qo'llanib ishlarga asboblar yo'q. Anladım. Ne esbablar bu işe min bir girişi bitalmayayım. Elbette sizge haber bile turanlardır. Şulaydı. Esbablar var, lakin tulusıca түгел. Hem yana esbablar gerek. Min bana huklayayım, biz bunu biliriz. Bunun bu işe çıkarlarız. Tatar tilinde logopedlar, defektologlar için bu esbablar bilir. Emine kadrlar bilen təmin edir. Şulay biz uyluyuz. Bunu qararga yamadan bir tapqır. Əgər də soru başlayırız ikən bizə cavab verələr bütünüsü var deyib. Şuna görə mənə Ətiyənilər Türkmen ismindən etdiniz bitindi siz. Sizdən də mənə şunday aktivlik kerak. Tügəl konkret mənə qaysı rayonda, qaysı məktəbdə logoped tatar türkmende tatar balasın Rusça öyrətə. Bu bitindi şulay yox, hüquqlarını buzu degan söz. Mənə sizdən bizə İsminizni İlsiya Ahmet Galiyeva. Bizga shu tugal ma'lumotlar kerak. İlsiya xonimning tag'in bir so'rovi bor edi bizda. Maktablarda islom dini darslarini qaytarish mumkinmi? Pravoslav tarbiya ko'pchilik darsliklarga doimiy kiritilgan institutlarning ish planiga kirgan. Anlaysizmi? Mana islom dini darslari deb. Islom bizning maktablarda boshlang'ich sinflarda da, ondan 5-sinfda da umuman mana shu türlü dinlerinin tarixini öğrenme dersleri var. Biz Rossiyada
Ondan çıktı pravoslaviyde ayrım bir modül var indi. Biz bit olarını kabul etmedik. Bir az gına mesela Rus etnik kültürü mektepleri bulurgan mümkün. Elbanda da bizning takdim rekomendatsiya ham bu natijada o'tganlar. Bir siyrak işrahtağına sayılıp ağlarını bütün dinlerin tarihini bağlarına jetkiriyor. Çünkü eğer de biz hazır eğer İslam nığına ileriniz başkasın ilermeniz deyip eytemiz iken bizim bir Tatar rayonları, Rus rayonları da var. Rus rayonlarında yaşayıcı kişiler de var. Başka bizim millet kişiler de var. Tatar kişiler de başka kişiler de var. Onlar bütünüsü eğer andaşulayken bunda kuşi gelip pravoslavya deyip bu bir zor karşılığa getirir. Çünkü biz buna bu big nişkeyberler. Big nişkeyberler. Çünkü Tatar avullarında işte okuşu bağlar, onlar bilirge deyiş İslam negizin, elbette anı kışkırırga tuğur, İslam negizin ilerli o. Anı kubra gitip nişedir, 100%'ın 90% beytiminde, kalgan tanıştırga gerek pravoslavya bilen, başka dinler bilen de, onların birinçikte bir-birisine karşı koyulga yaramay. Çünkü ul din, ul tügereklerini, ul derslerini alıp barışlarının işlerken bilirge gerek, kimler ol, nerse söylüyorlar olar. Biz hazır eytebizken, bitmişken, biz eytebizken, eydegiz kırsinler, söylesinler, yok. Olayına bulmayın, bir katlavlı. Hazır, kurası bit hazırki zamanda. Sözlerini uluşup söylersemesem, elektriğe yanıtırlar. Yani uluşuyanını nasıl anlamın? Uluşu da indi aptırap desem, anda da elektrik alırlar mümkünler. Ama da bir yere de bağlı. Çünkü bu bir katlavlı tema. Min bana, eydegiz kırtık, eydegiz kırtmak tipine değil. Kırtmağız diyen evvel yok. Lakin Şam'a var, hem her yerlik bizi arı maturitip kalite. Dinle, anın asılın maturitip jitkire buluşu, şın mağnası avtoritetli mine din ehlileri kirip, bağla bile şıraşudan kimge ziyan, bir kimge ziyan değil. Ağzını açıp silavuktan abdırasın. Dedi, şunu işlegiz, bunu işlegiz, bu yaramay, tıgı yaramay. Anı bizim okutuşlar da bitti beyte, tıgı yaramay, bu yaramay deyip. Eğinde türülgen hem akbabaylar matur başka nişke yol böyle ötüp kırık etişler. Alsı da şamabay. Şahsi kabul etü künnigiz var mı? Var. Ferdiye ya rullina. Günü boyu kabul etü. Eğer mümkün bulsa sişembe günü kabul ederiz, yazılırız. Çünkü anlıyorsun mu bana bir türlü planlaştırasın ikinci türlü kilip çıkar. Şulay bizde bugün lakin Ninçikte bolsa жетекші кішінің іші шулайырақ. Менде социаль шелтерлерде өзіңіздің шахси битігіз бар ма? Онда сұраулар қолдырырға мүмкін ме сізге? Bir nindi sosyal şirketlerde de demek bitimde yok, bir nersemde yok. Çünkü bizim Magarif Ministerliğinde ofisiyel sayt var. Ondan sonra yamadan ne var? Account var. Şuna göre şunda kaldırırlar. Bilegeni kişi Alsu Davis'in Muhammed'de bizning o şu press slujbının yetakçisi. Ektirge gerek onu bileler. Magarif Ministerliğinin orunbasarlarını bileler. Sorularını kaldırırlar bula birine bula. Abulay yok. Hayırlı gün, tanıyınız. Alo, İsa mısın sen? İsa mısınız? Sen misiniz? Yusuf'da aytesi fikrim var benim. Aytınız Ali, isminiz kim bula koydan şaltıratasız? Arşa ayakları bu ayı. Tanıyınız. Bitiranı. İldus abi bizning. İldus abi. Tanıyınız İldus abi. Hırvatlı Yusuf abi. Bana bir aytesi kelgen fikrim benim. Sıralda tuğulindi o. Soğanғы yıllarda okutuşunu bilim bilişi hem imtihanlarını yaxşı etip yaxşı beyelerge biliriz, hazırlamışı deyip kucağında kuvvet kitire başladık. Biz hazırla etmeyimiz. Okutuşunun terbiyesi diyen rolü biraz anıtılıp bara. Bana meşhurla kule bulay deyip eytiriydim. Oku yurtlarında beye bilgen vakitte en birinci şiratta bu oku yurtlarında terbiye işinin koyuluşu hem o oku yurtlarından çıkan kişilerinin okuşlarının tırmışta uç urunların baba abuları birinci urunga koyulup eytirlerge tesir ulimmi. Hem sanki evvel Rusya Magarif Ministri hazır direktörlarga yardımcı sovetniklar, politologlar
strateglar belirlep koyduğunda sili başladı. Bu videoda dağı okutuşunun tırnak durup da okutuşu demek okuşular bilen siyaset alırlık da halledüğül, ortaklı tamamlık halledüğül diyen söz okutuşunun terbiyevi rolü çürü diyen söz bu. Rahmat İldus abi, bek zor rahmat sizga so'rovingizga. Hurmatli ayttirga kerak endi mana bugungi ilmda qatnashuvchi bizning gazeta o'quvchilarimiz ham hurmatli Tatariston xalqi. Mana İldus abini biz necha yildan beri bilamiz. U bizning pedagogik xizmat veterani. Muhtaram o'qituvchi. Umri bo'yi shu Arsha kulliyatida, pedagog kulliyatida necha dista yillar bo'yi bizning o'qituvchilarimizni hozirlab, ularni maktablarda turatgan ham maktablarda ishlab xizmat etgan o'qituvchilarning natijalarini ko'rib, shularga analiz jasab, shularni o'rgatib, shularni tutib kontrolda turuvchi ustozimiz. Sizga bek zo'r rahmat, so'rovingizga ham sizning eson-sog' bo'lib, motor bo'lib, mana shulay tüplü fikringizni yetkira biluvingizga biz hamanda şadmiz. Biz birinchidan mana shu sizga İldus abi. Chin ko'ngildan. Ondan so'ng hozir aytam. Hozir aytam. Ondan so'ng endi yesullar aytdagi bir aybini so'zingizni bo'lib bo'lsa da aytmadi. Mana наконец-то necha yillardan so'ng bizning ma'arif ministri chinnab turibdi ma'arif kishisi. İldus abi, mınsı yarar, mınsısı mühim tugildir. İldus abi, ben sizin so'rovingizga javob beraman. Bilganingizcha, bizning o'qituvchi har vaqtda da o'qituvchi da bo'ldi, o'qitdi da, bilim de berdi, tarbiya da berdi. Birgina funksiya, bir qachonda mana bu tüp missiyani, tüp aytim amalni bir kimda olib o'tirga tegish tugil. Chunki albatta Rossiya ma'arif ministri hozirgi vaqtda mana eksperiment formasında mana shu ayrim yordamchilar qo'yirga degan shunday fikr qabul etgan ekan. Demak, biz uni o'taymiz. Ammo lekin har sinf yetakchisi, har o'qituvchi ol birinchidan tarbiyachida o'zining misoli bilan ol atida maktabda, ol anida, ol abida, bobayda, ol demak mana shunday bir mashin ma'nosida ilohiy zot atiyani ishida, bola ishida bo'lirga tegish ham shulay bo'lib qolachaqda. Mansib bir. Ikkinchi ol psixologda o'qituvchi bo'lgan yerda atiyanilar alla qo'ydan yamadan oqsha to'lab boshqa kishilarga borga tegishli tugillar. Chunki ular sirlarini suylarga, uni sinf yetakchisine aytirga ham sinf yetakchisi o'sha bolaga o'zi berib bitirmagan tarbiyani shu o'qituvchi ishlatirga tegishli deb o'ylayman men. Ham mana bu eng tub missiya. Olg'a tabada shulay bo'lar. Biz buni bilamiz. Tege YG, OG deb, VPR deb aytganda kontrol ishlarini gil shu sonlardan gina qo'yib, eng muhimi tarbiyasiz ham adabsiz, lekin bitta aqlli kishidan qo'rqinish kishi yo'q. Shulay bit. Bek aqlli bo'lar mumkin, lekin uning dinida yo'q, aql nigida yo'q, tarbiyasida yo'q. U bir shunday jamiyatga kerak bo'lmagan, lekin bilimi zo'r. U bilimni u qo'llanarga mumkin, ana butun kishi qo'llanarga mumkin, lekin tarbiya bo'yicha u nol deb aytirgan mumkin undan kishini. Qo'rqinish kishi u. Rahmat. İldus abi, rahmat sizga. Rahmat sizga. Esen-sog' bo'lasiz. Sog' bo'lasiz. Ishlari ko'p beriladi. Mana nechta qaraysiz? Mana endi Muas Ilsurgarishdan bir ikki so'rovni istayim. Ishlarini ozroq bergizali, ko'proq darsda ishlatirga kerak deb bik qat'iy qo'yalar. Proyekt ishlatib bolalarning boshini qotiralar nega kerak? Ul ali qo'ldan gana tugul, printerdan chiqarishga kerak. Bu oydan sizning fikrlaringiz nendek? Anglaysizmi? Bu oyda birgina so'z aytasim kerak. Mana butun kishi ustayindi hozir. Nik proyekt beralarda, nik boshini qotiralar, nik ne deb aytdilar? Chunki rahmat so'rovingizga birinchidan. So'rov bergan ekan biz ona javob beramiz. Har kishining o'z fikri. Proyektlar bor. Ular bo'lirga tegish, lekin onunda shamasi bo'lirga tegish. Agarda maktabda o'qitmisha, uyga ishni ko'p berib, kunivoy maktabda bo'lgandan so'ng bola tungi 12 ga qadar o'tirar ekan, proyekt bilan 5-klass bolasina beralar ekan, agarda shunday zo'r prezentatsiya bu judalik deb aytishga kerak. Bu durust aytib turibdi. Andiy bilan bolaning salomatligini, uning qurg'a bo'lgan munosabatin, aniqligini tugul,
Etiyenin münasebetini uzarttırıya yaramıyor. Bu dürüst değil. Biz bunu güleytemiz. Ekmeği de uylamayız. Biz bunu güleytemiz. Çünkü her bir okutuşunun dersine girip onu qarab turgan bir kişi bizning vaqtimiz yo'q. Ham u bizning funksiyada tugul. Ana için mektep yetakchisi bor. Mektep yetakchisi bo'lirga tegish. Darsni qararga, planlarini qararga, narsa o'qitavi, ondan so'ng nishik beravi, uyga ishni ko'proq berib, darsda bir ikkigina misol ishlasa, u shulay durust tugul. Ana bir normalari bor. Agarda har o'qituvchi o'zining fanin ilohiy deb ko'rib, biz buni huquq deymiz. Her o'qituvchi o'z fanin yaratırga tegish, ularni bolaga yetkirga tegish. Bola bir bit. Bunda fizika, kimya, matematika, rus tili, tatar tili bir bola bütün kişi iya, ondan so'ng bolani butini shirtlab sinirga mumkin. Etiyenin nefreti tuwa. Mana ular bularga tegish tugul, kontrol bularga. Bizlar huquqlamaymiz. Авыл укытучысы деген программа ничек эшли? Укып кайтып авылда калган яшь укытучыларга нинди ярдәм каралган? Рөстәм Ибраһимов. Авыл укытучысы деген программа, ул шанас, мин шуны әйтәсем килә менә. Әлбәттә, 13 укытучы безнең быел земский учитель дип әйтегәндә. Алар җиңделәр. Безнең башка регионнардан килгән укытучылар да бар. Бу конкурста катнашып җиңгән укытучылар. Аларга миллион so'm акча берилди. Алар кайтып шунда йорт салып мында башка әйбергәме эшли алалар. Менә бу бер әйбер. Икенче әйбер яшь укытучыларны авылга җибәрү һәм аларны шунда саклап калу максатыннан безнең 1111 сум ул шәһәрдә дә шул, авылда да шул яшь укытучыларга 3 ел дәвамында менә шул акча бирелә. Ләкин әйтергә мөмкиннәр бик күп түгел дип. Монда укытучыларның хезмәт хаклары менә хәзерге көндә димәк безнең 34 мең уртача хезмәт хакы, уртача дип әйтәм, уйламасыннар менә бөтен кеше алай алмый. Монда категорияда, монда балалар да керә, монда стаж да керә, монда синең нәтиҗәләрендә керә. Чөнки ничек әйтәсең, дөрес аңларга кирәк. Менә башка әйберләр, менә социаль ипотека буенча инде авыл җирендә бит 3%. Аннан соң яңадан һәрбер район үзе тырыша менә килгән укытучыларны саклап калу максатыннан төрле квартирасын түләргә, йортта торган өчен түләргә теләүчеләр дә бар. Менә шундый формалар дип әйтәм инде. Монда бездә нинди булса зур аерылып тора торган әйберләр юк. Аннан соң яшь укытучы дигән программада менә наш новый учитель дип әйтәбез инде, безнең яңа укытучы дип әйтәбез. Анда безнең 18, 7, 6 мең күләмендә түләнеп бара яңадан яшь укытучылар алар ай сайын өстәмә түләүләр. Бу инде безнең грантта җиңеп чыгып. Umuman төрле формалар бар. Бездә грантлар аша укытучыларны яклау, саклау ул начар түгел. Бу сорау килмәсә бик гаҗәп булыр иде инде. Әлбәттә, бүгенге көндәге иң актуаль сорауларның берсе сез чамалыйсыз нәрсә турында икән. Туклану департаментыннан китерелгән ризыклар суык һәм теге кебек ярмалары катып пешеп бетмәгән була. Бәрәңгене дә катырып пакетта алып киләләр. Бу мәсьәләдә департамент белән эшләү ничек каралган? Аңлыйсызмы, менә бу мәсьәләдә департамент белән эшләү бик яхшы каралган. Без бит менә Әлмиш Буатныда гына булдым бер мәктәптә, Казан мәктәбендә. Без менә Буатныда, Тегатныда булып барган җирдә керәбез. Кая гына мөмкинлек бар, керәбез, карарга тырышабыз. Безгә алдан әзерләп куярга кирәкми бер әйбердә, камерасы да кирәкми безгә. Аннан соң башка әйберләр дә кирәк түгел. Менә карап, нинди мөмкинлекләр бар, нинди кимчелекләр бар. Мөмкинлекләр булмаса, ничек аны булдырырга мөмкин дип әйтү мәсьәләләрен күтәрәбез инде без. Ризык суына икән, димәк, алдан аны өстәлне ябып куярга кирәк түгел. Моның хәзерге вакытта бит пандемия вакытында график буенча ашаталар. Аннан соң кабинетлар системасы беткерелеп торылды инде хәзерге вакытта. Алар, мәсәлән, химияга бер кабинетка гына баралар иде. Хәзер үзләрендә генә утыралар. Анда баралар инде. Башка төп фәннәрдән дип әйтик, үзләрендә утыралар. Монда сораулар бик күп. Әмма теге дүгеп пешеп бетмәгән, яисә бәрәңге катып, бәрәңгенең бер кырые бер нәрсә булган әйберләр килеп тора. Без һәрбер кимчелек буенча конкрет эшлисез. Конкрет эшлибез. Чөнки бу бик зур мәсьәлә. Бездә моны күрәбез һәм президент та моны контрольдә. Бик зур мәсьәлә, чөнки күрәсезме, депутатлар чыгып карадылар. Аннан соң җирле депутатлар чыгып карадылар. Общественный палата җәмгый
İçtimai palata İçtimai işleyen. palata çıkıp karadı, anda biz karadı iktik. Atına sayın mene bugün irtengi 9'da onga hattı bizden Magarif Ministrlığı her bir region tanılay. Nindi kup müracaat bulgan nerse turunda. Elegalar kubidi o yıl başında. Birinci tapkırlık 209 binden artık 209 binde 700 bala bizden gün sayın boşka toplana hem ama bit yabarga kirek, pişirige kirek, taratırga kirek, mene konveyer işleptire. Kurseviz bizden powerlarının nişik işlegenliklerin, pişirişlerinin. Alarga mektepte işlevşi, okutuşuğa min oylayım vraçlar bilen biretten haykel koyuyorlar kirek. Şimdiden de bir balasında karamagan aileler de var, diyalmıyorlar. Küp balanın her birisinin kuarayı, her birisine itibar eder, her birisine buluşurga tırışa. Bu bir zor iş. Elbette mine powerlar diye deydiğinde pişikçiler. Onlar bir saat irtengi bişte kireler, beşinci yarıda kireler, aşatırga kirek. Künü boyu aşılar. Künü boyu mine irten aşa başına kişiye kadar. Çünkü küp mine şu ağımda aşatırga kirek. Departament yaxşı işleyip, rayonlarga da çığa. Alar bittis reaksiya verirler özlerinin bulgan kimçiliklerine. Min uylayım, mekteplerde restoran formasında aşatı. Anda birincisi de var, ikincisi de var, salatı da var, saylap alalar, temle şatalar. Biz okuganda şekilde değil, biz okuganda hele ballı şey bilen peşini işse aşasak, şuna sıyını kanaat var. Hazır elbette onu bile şaştırıp bulmuyor o zaman bilen. Her zaman özgürde. Biz okugan vakitte telefonda yok ya. Bütün pasologuna bir telefon bulsa şuna yürüdüreyim. Hazır indi her bir kişide telefon. Hem her bir kişi şuna kirgen şundan çıkalmay. Benim indi o ağır tema benim için. Çünkü kirgen çıkalmay. Şundan çıkandan sonra tutumlar yazırga, aytırga. Çıkırga kirek. Çünkü bu tenşe bulmayı, bu büyük korkunu şey verir. Bana aytte değilsiz, bu büyük korkunu şey verir. Bugün günde bana nice giteminde 90'lı yıllarda elbette sırada şeker giteminde. Üzeri sırağa. 90'lı yıllarda nice gitip pişen üstünde, malını karamışa, pişen şavırga çıkmışa, yaysanda berengi utarga çıkmışa, küp halık televizorlara kanıga şuşa filmlerini karab oturdular. Yüzer seriyalarını. Berengi de kaldı, malda aşalmadı, karalmadı. Menin telefonga kanıg oturuşum bile çalıştıram. Bu bitindi məxsus işlenen eyber bulurgan bitin. Şuna sen alıp koy da gerek vaxtlarına kullan. Bik dürüst fikir. Biz bir saatga yaqin сөйләшәбез, эфир вакытыбыз тәмамлана. Әлбәттә без безгә килеп җиткән барлык сорауларга да җавап биреп бетерә алмадык, әмма Мәгариф министрлыгы белән берлектә без әлеге сорауларга җавапларны әзерләп газетабызда бастырыбыз, үзебезнең укучыларыбызга җиткеребез. Безгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Укучыларыбызга рәхмәт сораулар өчен һәм битараф булмаганнар өчен. Алга таба да сезнең белән шундый матур очрашулар оештырырбыз дип ышанабыз. Рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен беренчедән. Менә шулай зурлап чакырганыгыз өчен, чөнки sizning gazetani, Vatan Tatariston gazetasini rəxətlərini oxub, onda bo'lgan ma'lumotlarni tanishib, qo'lingga olib, shu gazet isine mükibben gidip şunu oturudan da baxetlirak rəxət eyber yo'q. Bu demek, mana gazet o'qiy boshlagandan so'ng sizning bilan söylashgan shekilli bo'lasizlar. Chunki sizning har biringiz, har bir jurnalist, har bir korrespondent ko'z oldiga kelib bassa. Şunun için büyük bir rahmet. Ondan sonra büyük bir rahmet bizden soru verişlerimizge. Eğer de min çıktı olsa, öz fikrini aytıp, kırısırak bulgan iken, yamadan bir kat gafı etinem, uylamağız emosiyalara da yeterlik. Günü boyuna alar bir tutular. Bütün şirdeki naşarlık, enerjini jettuğul, yaxşında biz alıp barıgat geç. Sizge büyük bir rahmet barışızga da, alga taba da hürmetli, şu turelimde katnaşuşlar aytasım kile, Vatan Tatariston gazetesini yazılığız, gazete jurnallarını okuyuz, sıralarını mene şulay birige mümkünlük bulgan için sizge büyük zor rahmet ham birigeniz için de mene nindi sıralar bizge kirdi, mene hazırki vakitte. Anın sizlerler de yeterlik, biz her birisine cevabını bilecekbiz. Uylamağız. Mene bir kişinde kaçkanımız da yok. Birinden indi de kimse aytırga kereginde korkup duratırgan işimiz de yok Allah'a şükür. Şuna göre açıktan açık söyleşip, açıktan açık fikir verirsek, o vakitte biz birbirimizge yardımcı buluruz, bağlar terbiyelenir, tok bulurlar, selamet bulurlar. Ve Teresa Kaya yürüyüşe bağlar, terbiyesiz bağlar bulmaz.